mu birometero 25 gusa uvuye mu murwa mukuru i Kiev muri Ukraine. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bari kumanukira mu mitaka binjira mu mujyi wa Kharkiv. Izi ngabo z'Uburusiya zimanutse nyuma y'ibitero karundura byabaye ku munsi wa kabiri. Abakurikiranira hafi bavuze amagambo akomeye. Perezida wa Amerika we mu gitondo cyo kuwa gatatu yavuze amagambo akarishye kuri Perezida Putin. Iyi ni CC Free TV, kanda subscribe niba utarayikanda niba ushaka gukurikirana amakuru y'intambara iri kubera muri Ukraine isaha ku isaha. Mbahaye ikaze. Ijambo rya Perezida Joe Biden mu gitondo cyo kuwa gatatu mu ijoro ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryibanze kuri iyi ntambara. Yavuze yuko Perezida Vladimir Putin yibeshye kuri Ukraine kuko yahasanze urukuta rw'imbaraga ategeza atekereza mu buzima bwe. Gusa ingabo z'Uburusiya zo zikomeje kugenda zifata imijyi itandukanye ya Ukraine, ari nako zugarizwa umurwa mukuru w'iki gihugu Kiev. Uburusiya kandi nta kimenyetso na kimwe bugaragaza byo guhagarika igitero kuri iki gihugu. Ibisasu bikomeje kuraswa ku murwa mukuru Kiev no ku mujyi wa kabiri w'iki gihugu wa Kharkiv. Mu gitondo cyo kuwa gatatu abasirikare b'Uburusiya bamanukiye mu mitaka ku bwinshi mu mujyi wa Kharkiv. Ni nyuma y'ibisasu byaharashwe kuwa kabiri bikica ababarirwa muri 100 b'abasivile. Mu kiganiro cyihariye ikihebe Perezida Volodymyr Zelensky yabwiye ikinyamakuru Reuters ko asaba Abarusiya guhagarika kurasa ibisasu ku basivile maze bagasubukura ibiganiro. Yagize ati birakwiye ko nibura bahagarika kurasa abantu, nibahagarike kurasa twicare ku meza y'ibiganiro. Mu masaha make yashize ingabo z'Uburusiya bivugwa yuko zafashe umujyi wa Kherson uri mu majyepfo y'iki gihugu. Umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'uyu mujyi yavuze yuko hapfuye abantu bagera kuri 200, benshi muri abo akaba ari abasivile, mu gihe ibimodoka byinshi by'intambara z'Abarusiya bikomeje gusatira umurwa mukuru Kiev, aho zibura gusa ibirometero 25 ngo zinjire muri uyu murwa mukuru w'iki gihugu Kiev. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yaranzwe n'ibisasu byinshi kandi biremereye. Abarusiya bamaze gufata umujyi wa Kharkiv. Biravugwa yuko kandi muri uyu mujyi wa Kharkiv hapfuye abantu 11 n'inkomere nyinshi. Igitero cyo kuwa kabiri muri uyu mujyi Perezida Volodymyr Zelensky yakise cy'iterabwoba ati nta muntu uzabababarira, nta muntu uzabyibagirwa. Iki gitero kuri Kharkiv ni icyaha cy'intambara. Ariko kandi ku rundi ruhande mu ijambo rye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimye ko igihugu cye n'inshuti zacyo byateye intambwe mu gushyigikira Ukraine mu minsi 7 ishize muri iyi ntambara karundura. Ibi ni byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemerera Ukraine kugeza ubu: guha Ukraine intwaro zifite agaciro ka $350 y'amadolari y'Amerika, gutanga ubufasha bw'ubutabazi bufite agaciro ka $54 z'amadolari y'Amerika, kuvana banki z'Uburusiya mu kwishyurana kw'amabanki mu isi, uburyo bwitwa Swift, gufunga ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ndege zikoreshwa z'Abarusiya kwinjira muri iki gihugu. Gusa ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yongeye gushimangira ko Amerika kwitazohereza nabusa ingabo kurwana n'Abarusiya muri Ukraine. Yashimiye mugenzi we Volodymyr Zelensky n'abatuye icyo gihugu kutagira ubwoba kwabo n'ubutwari bwabo no kwiyemeza kwabo no kubera icyitegererezo isi yose. Yasabye ambasaderi wa Ukraine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari mu cyumba yavugiragamo iri jambo rikakaye guhaguruka agashimirwa byimazeyo. Perezida Joe Biden mu ijambo rye kandi yemeje guhagarika indege zose z'ubucuruzi kwinjira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyemezo nk'iki giheruka gufatwa n'ibindi bihugu bikomakomeye byo ku mugabane w'Uburayi na Canada. Biden kandi yasabye abanyamerika kuvana urugero rwiza ku baturage ba Ukraine mu kwihagararaho ndetse no kwitanga. Ati Putin ashobora kugotesha Kiev ibifaru ariko ntazigera yigarurira imitima ya roho y'abaturage ba Ukraine. Mu ijambo rya Biden kandi yavuze ko Vladimir Putin w'Uburusiya ari we wenyine wateje intambara kuri Ukraine. Yongeraho kandi ko ibi azabyishyura
igiciro kinini kandi mu gihe kirekire. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin ko bushyigikiwe n'abaherwe n'abategetsi bafite imbaraga. Yavuze kandi ko azakorana n'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'i Burayi bagafatira amato, indege n'ibindi bintu by'agaciro by'abo bantu bakorana na Perezida Vladimir Putin. Ati tugiye kuza twibasira ibyo mwabonye mu buryo bubi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Uburayi bamaze gusohora urutonde rw'abo baherwe bakorana na Vladimir Putin n'abafite aho bahuriye n'ubwo butegetsi bw'Uburusiya. Abo bose bakaba bamaze gushyirirwaho ibihano karundura kuri bo ku mitungo yabo ndetse n'ubucuruzi bakora. Uburusiya bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukura intwaro kirimbuzi ziri kuri uyu mugabane. Ariko kandi ku ruhande rw'abanyarwanda bari muri iyi ntambara, abanyarwandakazi babiri bavukana bari muri uyu mujyi uri kuraswa cyane basobanuye akaga bakomeje guhura nako. Uburusiya bwatangiye gushinjwa gukoresha intwaro z'ubumara muri iyi ntambara bwagabye kuri Ukraine. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya witwa Sergei Lavrov. Inkuru dukesha ikinyamakuru cyegamiye kuri Leta y'Uburusiya iragira iti biratubabaje ko intwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mugabane wacu. Iki ni igihe cyo kuzicyura kandi n'ibikorwa remezo by'igisirikare cyayo biri kuri uyu mugabane bigasenywa burundu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Lavrov Sergei wasobanuye iri tangazo mu gihe Uburusiya buri mu ntambara rutura bwasoje kuri Ukraine. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziteganya gukoresha izi ntwaro muri iyi ntambara ikomeye. Uyu mudiplomate mukuru w'Uburusiya yakomeje amenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu gihe baba bafite umugambi wo gukoresha izi ntwaro ko bakwiye kumenya yuko nta nyungu zirimo. Ati twebwe twizera ko mu ntambara y'intwaro kirimbuzi nta mutsinzi ubonekamo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cya Vladimir Putin Lavrov yatanze iri tangazo nyuma y'aho Perezida Vladimir Putin yasabye abasirikare be bakoresha intwaro kirimbuzi kwitegura kuzikoresha muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine mu gihe byaba bibaye ngombwa ku ruhande rw'Uburusiya muri iyi ntambara. Iyi ni CC Free TV. Niba utarakanda subscribe kuri no channel, iki nicyo gihe kugira ngo banze uyikande kugira ngo ukomeze gukurikirana niyo updates y'ibiri kujya mbere mu gihugu cya Ukraine. Turahakubera 5 kuri 5. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kari ku ruhande notification. Ngiye mwumvaga nk'ibisanzwe nari Karisa CC. Tusubire mu kanya.